Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы бүгін сәрсенбі ме? Бүгін сәрсенбі ме? Сегодня среда ли? 97-ші бетті ашамыз. Открыли 97-ю страницу. Тақырыптың аты бүгін сәрсенбі ме? Сегодня среда ли? Сейчас повторим апта күндерін. Апта күндері. Апта неделя. Күндері дни недели. Дүйсенбі понедельник. Сейсенбі вторник. Сәрсенбі среда. Бейсенбі четверг. Жұма пятница. Сенбі суббота. Жексенбі воскресенье. Был апта күндері, дни недели. Если мы будем говорить в понедельник или во вторник или в среду, нужно добавлять окончание «де». Когда слово мягкое, дүйсенбіде, сейсенбіде, в среду сәрсенбіде, в четверг бейсенбіде. Слово «жұма» твердое. Здесь добавить надо «жұмада» в пятницу. Сенбіде, жексенбіде. Все слова мягкие, кроме «жұма». «Жұма» твердое слово, поэтому «да» добавляется. В остальных случаях «де». Жаңа сөздер. 97-ші бет. Жаңа сөздер. Нешінші, который. Нешінші, который. Знакомый вопрос. Порядок вычислительный, например. Который. Редкий сан есім. Вы умеете задавать вопрос. Сен нешінші сыныпта оқисың? Ты учишься в каком классе? Мен екінші сыныпта оқимын. Ты сидишь за какой партой? Сен нешінші партада отырасың? Мен бірінші партада отырамын. Сабақ, урок. Запомните слово урок, сабақ. Нешінші сабақ? Который урок? Бірінші сабақ. Первый урок. Тыңда қайтала оқы. 97-ші бет. Сабақ, урок. Сабағы, қы переходит на ғы. Сәрсенбіде қазақ тілі сабағы болады. В среду будет урок казахского языка. Қазақ тілі нешінші сабақ? Казахский язык каким уроком? Например, первым уроком. К слову «бір» добавляется суффикс «нши», будет порядок вычислительный. Екі, если второй урок, то добавляется суффикс «нши», будет порядок вычислительный вторым уроком. Алтыншы, шестым уроком. Например, казахский язык, второй урок. Қазақ тілі нешінші сабақ? Қазақ тілі екінші сабақ. Тыңда қайтала оқы. 97-ші бет. Бұл жерде диалог берілген. Вы должны уметь задавать вопрос. Бүгін қай күн? Сегодня какой день? Бүгін бейсенбі. Сегодня четверг. Альбек спрашивает. Анель, бүгін қай күн? Анель, сегодня какой день? Бүгін сәрсенбі. Сегодня среда. Қазақ тілі нешінші сабақ? Қазақ тілі каким уроком? Қазақ тілі екінші сабақ. Математика нешінші сабақ? Математика екінші сабақ. Ағылшын тілі нешінші сабақ? Каким уроком? Английский язык. Ағылшын тілі үшінші сабақ. Английский язык третьим уроком.
Оқылым бірінші тапсырма 98-ші бетті ашамыз. Бұл жерде суреттер мен сөйлемдер берілген. Сендер сөйлемдер мен суреттер сәйкестіру керексіңдер. По содержанию предложения вы должны найти соответствующую картину. Бейсенбіде сабақ басталады. В понедельник начнутся уроки. Сейсенбіде әткеншек тебемін. Во вторник буду кататься на качелях. Сәрсенбіде мультфильм көремін. В среду буду смотреть мультфильм. Бейсенбіде велосипед тебемін. В четверг буду кататься на велосипеде. Жұмада сурет саламын. В пятницу буду рисовать. Сенбіде доп ойнаймын. В субботу буду играть с мячиком. Жексенбіде саябаққа барамын. Саябақ парк. В воскресенье пойду в парк. Жазылым үшінші тапсырма 99-ші бет. Бұл тапсырманы дәптерлеріне орындау керексіңдер. Суретті пайдаланып, балалардың не істеп жатқанын жаз. По картинке вы должны писать предложение, которое отвечает не істеп жатқанын, что они делают. Әлібек дүйсенбіде кітап оқиды. Анна сейсенбіде әткеншек тебеді. Анель сәрсенбіде сурет салады. Саша бейсенбіде шахмат ойнайды. Сәуірдің 21-і үй жұмысы. Бүгін сәрсенбі ме сабақтың тақырыбы. Үшінші тақырыпты сендер дәптерлеріне жазу керексіңдер. Бірінші сөйлем Әлібек дүйсенбіде кітап оқиды. Әлібек в понедельник будет читать книгу. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.